Hai, Assalamualaikum. Bro Cuci lagi di sini. Hari ni nak share pasal kasut perempuan. Ada banyak jenis kasut perempuan ni. Ada heels, wedges, sandals, macam-macam lagi lah. Tapi saya nak share banyak sangat pasal kasut perempuan ni pun tak adalah pandai sangat. Cuma kerap jugalah akak-akak, puan, datin yang datang bawa kasut diorang. Biasaannya perempuan ni kasut jenis flats, heels, diorang pakai sampai benyai, lepas tu terus buang, tukar baru. Tapi yang biasa saya dapat, customer perempuan yang bawa kasut jenis macam ni, kasut tu ada memories ataupun sentimental value. Sama ada kasut tu hadiah daripada yang tersayang, kasut hantaran, yang paling kerap, kasut wedding. Kasut wedding ni memang sayang sebab ada kenangan yang terindah kan. Tapi biasalah, masa wedding ni kan, macam-macam jadi. Masa photoshoot, orang tepung tawar, renjis-renjis. Paling sakit masa photoshoot outdoor. Confirm belecak punya kasut tu. Bila dah kotor macam tu, nak cuci balik, dapat condition tip-top macam asal pun agak sukar. Sebab kasut perempuan ni, material dia sensitif ataupun manja. Dapat kalau yang material satin, tapak bawah dia pula tak ada alas getah lapik. So, cadangan saya untuk akak-akak, puan, datin, adik-adik kat luar sana, lepas beli, sebelum pakai tu, hantar dulu dekat mana-mana spa kasut dekat luar sana, pasang sole protector dan apply water repellent ataupun waterproof spray. Supaya nanti bila pakai, tak adalah dia kotor sangat. Bersihkan balik pun senang. Apa lagi yang korang nak Bro Cuci share, boleh komen dekat bawah. Macam biasa, always clean with your style.